Cape Talush. Khona ilumbu okuthiwa le-fridge, bethi ugodola imini, uyagodola imini, mawurhawuzelela umzimba, urhawuzela kutaka inyama. Mawuthi uyazirhawuzelela kutaka inyama, ilumbu neliya, uyagodola kushushu, kuthiwa lilumbu le-fridge. Athi amahlanga ilumbu lesifulane leso, bethi ugodola imini, mawurhawuzelela, ubuya nenyama, mawuthwisha ubuya nenyama, uze ubuloyiwe ngamathakathi, kunzima kuwo, uloyiwe ngamathakathi. Ziyenzeka into ezinjeya, amalungu ayashiyashiyana. Uvune phika ke ngoku, elaa lumbu, uvune phika, uyakhefuzelela phezulu. Lelumbu uyahamba ke ngoku, ungakhefuzelela phezulu, igodukane le, uyahamba uyawoba omkhulu, uze ubeke ilumbu ke. Amalumbu ayashiyana. Ngiyathokoza kakhulu, iGogo Paraffin Sizwe kaMaNdoma.